I pozdrav svima. Primijetio sam par loših stvari adblocka. U stvari nije to loša stvar, nego jednostavno nešto što je neizbježno ako koristite adblock. To je da neke stranice ne dopuštaju njegovo korištenje ili zamole da se ugasi. Zašto je to tako? Zato što neke stranice, na primjer za gledanje filmova, nadam se da je to Filmovizija, one rade na reklame, znači briga njih što vi nećete ništa platiti, jer oni će dobiti pare od reklame. I tako još par sajtova sam primijetio, tipa ovaj. Znači on je sajt uz Can You Run It najbolji za gledanje minimalnih zahtjeva ili maksimalnih. Evo vidite, adblock detect. Onda ima još, to sam tražio za SAMP, evo ovako, please disable adblock. I naravno Filmovizija, nisam uspio naći primjer di oni blokiraju, ali kada uđete u film, pisat će vam da morate ugasiti. I to ne čak ugasiti, nego morate totalno izbrisati. Ja sam pokušao samo da ga ugasim, ne treba ga se skroz izbrisati da bi mogli pogledati film. I eto ga, to je bilo par, neću sad reći nedostataka adblocka. I eto ga, to je to.